Ti session part ha kane ke video ngan aya ki job notification belapenlat da ka Eastern Panorama Offset Meghalaya nam ta ki post jong ki sel eksekutif bat content creator com designer bat kalastat bat sumit ya ki application form gojong pi kadai hadu ka kadwoi tarik November arajar arpusau te parlok ada pikwa bantip ya ki post detail bakamnya pila ban page ya kene ke video hadu banda god te namta kini ki post jong ki sel eksekutif ki nombor ki post ki belat ki don arpos bat namta ka jinsiu kaba arpo wajar haka shi benai bat namta ki keran pule ki shim ki bela pendap ya ka bachelor degree na kano ka recognized university bat kumjuru pide bandon ya ka extensive cell experience ka ba arsnem bat kumjuru pide bandon ya ka excellent haka writing bat verbal communication te namta kini ki post jong ki content creator com designer ki nombor ki post ki belat ki don tangkawe bat namta ka jinsiu ka ba arpo wajar hadu arp sanajar haka shi benai bat namta ki keran pule ki shim ki bela pendap ya ka bachelor degree haka English journalism communication bat kiwi ki related field bat kumjuru pide bandon ya ka experience kum ki content writer bat kumjuru pide bandon ya ka strong writing editing bat proofreading skill bat hakarta ka film na apply kadai hakarta ka bakat pra hadu life arsnem karta bat namanta ka application fees nil omdan bat namanta ka section process kadai lengbaka interview te kumno film na apply namanta ka Eastern Panorama Offset Meghalaya recommend ajar pesau namanta ki post jong ki sel eksekutif bat content creator vacancy te parlok ada pikwa aban apply ya kini ki post pila aban sumit ya ka resume ko jong pi show new email hr@easternpanorama.in te parlok ha kini ke video tang kini jibintip bat ada pidon kino kipat ki ba pimpat sai bha sewa ban komen ha kini ka video kubleshibun